Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kapok ti SC kalayo rak kum kanam lak du hak lempung ilekal jong kanong thmai interblock football tournament. Hadin bagi lalak pen peliem ya ka Jelly Shop SC da kendai la pragol ling ba ka jingi shoot tiebreaker. Hadin ba kilaya khai da kawai la kawai. Hak jingi kon ya ka final hamadan nong thmai ne ka sngi. Ya kini ka lempung ilekal interblock la penya da ka seng samlan nong Shillong Sports and Cultural Club ringkat ka jingi snok tilang bat ka nong thmai Sports and Cultural Club. Haba pai chaka jinga kon haka kala step pam shem ladan bala bani tap goal bat day haka kala met ba kini ki atli ki kan hon kila tap marshi goal kat ba kadong lom halang laujin rew kala wan haka kerdan ke balai haka ni singi la sam ru ki khusnam shimen ya ka nam best player ayo khor da me ban kraw merbo ka lom halang ka nam best goalkeeper ka lech sha u Juventus Renja jong kapok te bat ka nam top scorer layo khor da UTS Jeffrey Lingdo jang kapok te ubra thep khandai gol baro nak benta ka kan hon ha kani ka lumpung ilekai interblock ki don baro khat khandai li kan hon ki balai shimenta ka balas dang na du ka nyau trek unai lur ar hajar ar pusa
Davnya taktiği barfak. Aygıtın taktiği kapatacağım. Kebabnya taktiği biasa itu. Taktiği kapatacağım. Taktiği kapatacağım. Taktiği kapatacağım. Taktiği.